Hagasngi kebaka Women's Welfare Organization WWO jong ka senra joai kala penlong ya keji keduk lang ki khun kan thei ka senra joai kata ka khatwai terik risau arjar pusau UMLA ka Amlarem constituency ba Longkmie remboi ulakentu yi Longkmie ban Pdiang yi Jingkylla katkum ka jiya lenti jong ka jong kani ka jingkran jong UMLA kalami namar katkum ka jiya lenti jong u hak babon tili kisnam ulayo ban sakhi ya babon ki Jingkylla la ka long ha kor komleniam kor kom wat kam wat jam ka puli ka puthi nalor ki wei ulong ban Pdiang baro ki Jingkylla ka ba Stet tam tang hapo kini kisan snem kadai ka social media ka ba hakaju ka por ka yarap yo briu batru hakaju ka por unhap ban pikir bha naka ka sakawi ka kwa ka Jingkylla ka yi ka kala do hapo kini kisan lisem haju por ba MNC haju por to ka boi to usajia ka jingwan yang social media Hagi ni santul lagi senang. Wanra cipun ke Jingkylla ku ya. Baik ke Jingkylla, ke Jingwan ra lah, tu hab saja. Cisnam tam. Iwa jauh COVID. Ke mindset yang ki manbe, ke mindset yang ki Kyrwoh, ke Jingkylla. Iwan ra. Ka social media ito upai dah kam ju la ko pore ko puthi hagi por dam tende al ang gi pro yo first division mod kecil kemen ko second division the nang kemen chu third division snyau sokhi long di supplement la dan snyau khai handrai kan ni Kende power percent, pra power percent, chispa percent, untuk kehukun. Kejingkemen, to manfaat, to risal, ye kini ki kon ki yang i to kejingker stom lagi. Henry memwai kekala. Yo ami dah wai kekala. Oh, yo like college, had ye le entrance exam yo lai pure che university le yo chispa top rank hapo ne ho man garanti ga la dem pasi ye ga CUET top rank ha class 12 ha hai ni dam sarkar dam mak ko ka government of India Henry garanti ke yo Sydney hapo college chispa school yo top class 12 garanti ke yo ki science garanti ke lai doctor ha ye le ekne o tahu ke nam ke kurang udah pas ko ni dayo lai doctor udah paipi dam nin migreso da kalis ki lai doctor en ki score drop how ta snap and mikna war somehow tam dam hi persen yo tam chu yo lai doctor di ba score ke ni dam chua ong ki lai hi kai man da pas BA dayo kan ni ka BA Kini to ki Jingkylla kam ki khna skor kam i ki be ki pa to tip i ye ki Jingkylla nani hikai ki khani to hikai kamon ya upure bha kamon pada pas ki class 10 to MT exam ki wile kamon pada pas ki class 12 to wile kita exam mana pas ki graduate ki to wile exam mana pas ki tewro kamon yo wile ki ye na kami itente manileki menampas o keno o i berpacilan o keni manipulate tenten ketu pentlot ke ya ke result yang pi
pentat kita kut jingkut jimu yang pi wata i ibu kan kamu kavi kawa khna pi ta kani lada in accept lada in introspect ile bejia kami mchemi yetre Hakani kasingi ke organisation kalapun kuburam ru iki khun sen rat kibala wan syakmat hakikar dan puli bofer. We congratulate her on her success and wish her next with distinctions in English 81, Biology 91, English one being for birth with the degree of Doctor of Philosophy in the Department. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka Pdiang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.